сябры, робім гук вашых тэлепрыёмнікаў грамчэй. Час слухаць выдатныя аўтэнтычныя песні ў сучаснай апрацоўцы. Гэта тэлеканал «Беларусь-3». У эфіры нацыянальны хіт-парад. Я, Вольга Сацюк, вітаю вас, паважаныя меламаны. Мінуў чарговы тыдзень, вы галасавалі, і вось да чаго дагаласаваліся. Хіт-парад развітваецца з 5 артыстаў, за якіх вы пакідалі свае галасы не вельмі актыўна. Шкада, але правілы ёсць правілы. Гурт Харлі «Ой, з-пад горкі». Выйду я на гору, на крутенький бережок, гляну я на воду. Зинаида Фуро, выйду я на гору. Золотые веслы заблистали над водой, беленький малойчик. Что ж смеешься надо мной? Была б жая девка, я б на улицу пошла. Была б я удовка, в пирушечках была. А у полі верба, Сергей Лобковский, а у полі вярба. ходила, там гуляла девка молода. Там ходила, там гуляла девка молода. Хлопец до воды и девка туды. Чакай, чакай, дзяўчыначка, дай коню воды. Чакай, чакай, дзяўчыначка, дай коню воды. Анастасия Гламозда, жавороночки, приляціце. Каб сонечка засвятила, каб снег белый растопила, каб садики раскатила. Анжеліка Пушнова, жнівная. Ты прибудь, да прибудь,
напамінаем услед аутсайдерам і зоймемся справай куды больш прыемнай. А менавіта павітаем 5 выканаўцаў, якія прагнуць быць у хіт-параднай абойме. Вітаем іх і гасцінна сустракаем. Алексей Хлястоў, рады бачыць і чуць. Поспехаў табе, Алексей. А ці ёсць і няма, сам пан гаспадар дома. Шчодры вечар, добры вечар, сам пан гаспадар дома. Сам пан гаспадар дома, шчодры вечар, добры вечар, сам пан гаспадар дома. Ой, няма, ён паехаў да млына. Шчодры вечар, добры вечар, ён паехаў да млына. Ой, няма, ён паехаў да млына. Да млына, ён Шчодры вечар, добры вечар, мёду піва купаваць, мёду піва купаваць, шчадраўнікаў частаваць. Шчодры вечар, добры вечар, шчадраўнікаў частаваць. Мёду піва купаваць, шчадраўнікаў частаваць, 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 шчадраўнікаў частаваць. Крысціна Святлічная выконвае гімн вішнёваму саду. Актуальна, актуальна. Паглядзім, што атрымаецца. Так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Додому я ішла.
коса, а на вачах блищить сльоза. Чому розплетена коса, а на вачах блищить сльоза. Коса розплетена тому, я є подруга розпляла, а на вачах блищить сльоза, бо з милим я прощалася, а на вачах блищить сльоза, бо з милим я прощалася. Якая жаданая сустрэча! Марына Васілеўская з задавальненнем вітае ў хіт-парадзе. Ну, а далей справа і за спявачкай, і за вамі, паклоннікі. Ой, летели гуси с далекого краю. Ой, летели гуси с далекого краю, сели яны в поле, за селом лягаю. Почакайте, гуси, я у вас запытаю. Почакайте, гуси, я у вас запытаю, ці з того виграю, що милого мою. Почакайте, гуси, я у вас запытаю, ці з того виграю, що милого мою. Поехал мой милый, нигде не видать их. Поехал мой милый, нигде не видать, и на жовтым пясочку два слядочки знаті. Перший той слядочок коня воронога. Перший той слядочок коня воронога, а другий слядочок до майго милога. Перший той слядочок коня воронога, а другий слядочок до майго милога. Аляксандр Патліс ужо даказаў, што ў яго зайздросная армія прыхільнікаў. Ці не пераманілі іх на свой бок іншыя выканаўцы, на тыдні і даведаемся. А пакуль музычнае слова Аляксандру Патлісу. Ой, у полі стоїть верба, побач криниченька, девка коніка вяде, стрене казаченька. Девка коніка вяде, стрене казаченька. Стоїть калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Стоїть калина бела за криницей, а любить казака та молодица. Любить казака, молодица. Любить казака, молодица. Коні п'є холодну воду, а казак співає, а дівчина казаку в очі заглядає.
за крыніцай, а любіць казака та маладзіца. Стаіць каліна бела за крыніцай, а любіць казака та маладзіца. Ой, у полі крыніченька з беражку вадзіца, покахала казака, добра маладзіца. Покахала казака, добра маладзіца. І апошнімі у наш музычны вагон заскочылі дзяўчыны з гурта Бай-Сіці. Прывітанні, прыгажунні, поспехаў і вам! Давай, милый, посядем на порозе. Давай, милый, посядем на порозе. Расскажи, что ты чул у дорозе. Давай, милый, посядем на пороге, расскажи, что ты чул у дороге. Ой, я чужа такую новину. Ой, я чужа такую новину, что ты маешь малую дятину. Ой, я чужа такую новину, что ты маешь малую дятину. Ой, у лузе калина под калиной, дзяўчына, ой, у лузе калина стояла. Ой, у лузе калина под калиной, дзяўчына, ой, у лузе калина стояла. Там сядзелі цыгане на лаўцы, там сядзелі цыгане на лаўцы, ды пакінулі дзяціну на траўцы. Там сидели цыгане на лавке, да покинули дятину на травке. Лонг-ліст абвешчаны, пераходзім да ўжо прызнаных вамі, сябры, лідараў. Алёна Ланская распачынае хіт-парадны шорт-ліст. Асабіста мне вельмі падабаецца песня ў яе выкананні. Таму, карыстаючыся службовым становішчам, кажу: паклоннікі, дапамажыце спявачцы ўзняцца на наш хіт-парадны алімп. А под гаем, гаем, гаем зеляненьким там орала дзяўчыначка волікам сівенькім. Там орала дзяўчыначка волікам сівенькім. Орала чорную зямельку, засіяла, запахала свае калапенькі. Засіяла, запахала свае калапенькі. Ой, ха-ха, дзяўчынка, дзяўчына, у-ху-ху. Раслі яны, раслі, сталі паспяваць. Пайшла тая дзяўчыначка калапенькі рваць. Пайшла тая дзяўчыначка калапенькі рваць. Рвала яна, рвала, захацела сесці. Мусіў казак да дзяўчынкі слончык прынесці. Мусіў казак да дзяўчынкі слончык прынесці. Ой, рана, ой, рана, ой, рана, ой-ха-ха. Сядзела, сядзела, захацела ўкрыцца. Мусіў казак да дзяўчыны сам прытуліцца. Мусіў казак да дзяўчыны сам прытуліцца. А пад гаем, гаем, гаем зеляненькім там дзяўчына з казаком рвалі калапенькі. Там дзяўчына з казаком рвалі калапенькі.
спявалі калатенькі. Не люблю абвяшчаць дрэнныя навіны, але сітуацыя гэтага вымагае. Дмітрый Нікіцін, ты сёння ўсяго толькі 9. Што ж бывае, але не раскісаем. Ёсць час выправіць памылкі і змяніць нечаканае становішча спраў. За белым бярэзнічка маладзіца жыта жала, маладзіца жыта жала, у разору дзіця клала. Маладзіца жыта жала, у разору дзіця клала. Пришла к ёй медведица, молодицы помогати, каб дятину колыхати, помогати колыхати. Пойди ты, медведица, иди ты в Дуброваньку, иди ты в Дуброваньку, возьми у батьки корованьку. Иди ты в Дуброваньку, возьми у батьки корованьку. Пришла к ёй медведица, молодицы помогати, каб дятину колыхати, помогати колыхати. А батька бонды не дал, а свекруха дає, а свекруха дає, ти з хати виганяє. Пришла к ёй медведица, молодицы помогати, каб дятину колыхати, помогати колыхати. Восьмы хіт парадны радок і я запрашаю заняць дуэт не баян стайл. Тыднёвы вынік не бліскучы, але галоўнае тое, што артысту абойме. Слухаем і галасуем. По садочку хожу, коня в руках вожу, через рідню мамцю не женати хожу, через рідню мамцю, через рідню сестру не можу Марусю додому привезти, не можу Марусю додому привезти. Зійшов місяць ясний з двома зірочками, приходить Маруся з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за ріднюю дочку. Тако не бувало, в книжках не писано, що чужоє дитя та й ріднею стало. Дам тобі, Маруся, коня вороного, отчепись от мене, дай от сина мого, отчепись от мене, дай
гэтым тыдні 7. Ой, як мне падабаецца такая непрадказальная музычная барацьба. Непрадказальнасць і візітоўка нашага хіт-парада. Ну і вядома ж, прыязнасць у дачыненні і да артыстаў, і да вас, паважаныя паклоннікі класнай беларускай музыкі. На сцэне Мілана. Ой, у полі там далёка стаіць гара ды высока, расце, вырастае, расце, вырастае, на даліну цень кідае. Расце, вырастае, расце, вырастае, на даліну цень кідае. Ой, пайду я на ту гору, пагляджу на ту даліну. Даліна широка, каліна висока, аж додолу гнеться. Даліна широка, каліна висока, аж додолу гнеться. Ой, на-ге-ге, ой, на-ге-ге, ой, на-ге-ге, ой, на-ге-ге, ой, на-ге-ге, ой, на-ге-ге, ой. Уздымаемся на наступную прыступку. І каго мы тут бачым? Ірыну Рамановскую. Чарговая таленавітая прыгажуня нашага музычнага марафону заслугоўвае вашыя галасы. Ой, на
Солодкие прыгажуні з такими ж солодкими голосами і з не менш солодкой, вельми смачной назвой. Гурт «Зефир». Слухаем, атрымліваем задавальненне і не шкадуем голосов. Где ты, милый, ночевал, что меня не обдымал, я подушки подбивала, тебе любовь выглядала. Ты до меня не пришел, а я двери на засов. Я пошла на вечерницу, на недруги хлопец крича. Я музыку наняла, танцевала до рання, усю ноченьку гуляла, себе хлопця вибирала. Ты пришел меня просить, ой, простить. Как смогла тебя простить, ой, простить. Подарунки забрала, тебя с двора выгнала. В небе зорушка горит, ой, горит. Моя серденька не спит, ой, не спит. Я надела чаровички, иду гулять до речки. Я музыку наняла, танцевала до рання, усю ночку гуляла, себе хлопця вибирала. Где ты, милый, ночевал, что меня не обдымал. Я подушки подбивала, тебе любовь выглядала. Я музыку наняла, танцевала до рання, усю ноченьку гуляла, себе хлопця вибирала. Где ты, милый, ночевал? Где? Музичний марафон працягваецца. На нашай імправізаванай сцэне з'яўляюцца лялькі Corporation. Лідарскія пазіцыі пахіснуліся. Сёння ў іх толькі 4-е месца. Мне думаецца, што такое становішча спраў выключна для таго, каб поспех спевакам галаву не закружыў. А у лузе под дубком стоит девка с казаком. А у лузе под дубком стоит девка с казаком. А у лузе под дубком стоит девка с казаком, казаком. А у лузе под дубком стоит девка с казаком, казаком. Я дочка Попова, Попова, выйти замуж готова, готова. А я тоже Попов, сын, а женюся обыским.
дочка Попова, Попова, выйти замуж готова, готова. А я Тора Попов, сын, а женюся абы с кем, абы с кем. Я дочка Попова, Попова, выйти замуж готова, готова. А я Тора Попов, сын, а женюся абы с кем, абы с кем. Тройку лідерів розпочинає дует Поліна і Настя Шкялёнок. Толькі трапять дзяўчата на музычны алімп, як даводзіцца саступаць там месца іншым. Сёння ў спявачак толькі бронза. Але з медалём такой вартасці мы таксама артыстак віншуем. Благослови Боже на тихое лето, на буйное жито. Каб наша жито в трубы повелося. Благослови Боже, благослови Боже, зиму замыкать и весну красную петь. Благослови Боже, благослови Боже, и всем добрым людям доброго здоровья. Доброго здоровья. На поле снопами, а у меня скирдани. На таку молотна, а у меня присыпна. Благослови Боже, благослови Боже, зиму замыкать и весну красную петь. Благослови Боже, благослови Боже, и всем добрым людям доброго здоровья. Доброго здоровья. Радуе і мяне, і паклоннікаў Ліза Мія. Сёння яна становіцца ўладальніцай сярэбранага медаля. Да перамогі ўсяго нічога, адзін толькі крок. Ліза, наперад, прыхільнікі да галасавання. Лятила пава размовистая, ранила перья позлатистая, а там Надечка в уточах гнала, перья сбирала, в рукавок клала, з рукавка брала, вяночок вила, з рукавка брала, вяночок вила. А звівши вянок, на вулку байшла. Пер'явий вянок, золотий вершок, пер'явий вянок, золотий вершок. На вулку пайшла, похвалялася, а в мене вянок, золотий вершок. А пошла ж я
что ручку дала, с тем женилась. Теперь я выверну, золотый вершок, золотый вершок. Теперь я выверну, золотый вершок, золотый вершок, золотый вершок. Цудоўная дзявятка абвешчана. Паглядзім на выдатнікаў яшчэ разок. А под гаем, гаем, гаем Алёна Ланская, 10-е месца. Дівчиночка воліком сивеньким, Тамарала дівчиночка воліком сивеньким. За белым березничка. На 9-м месцы Дмитрий Никитин. Молодица жита жала, у разору дитя клала. Дам тобі, Маруся, 8-я приступка. Дует «Не Баян Стайл». Отчепись от мене, дай от сина мого. Отчепись от мене, дай от сина мого. Ой, пойду я на ту гору. Мілана сёння 7-я. Долина широка, калина висока, аж додолу гнеться. Ой, на вулиці камінь, ой, на вулиці На 6-м месцы Ірина Романовская. каменя липа, Каля каменя липа. Ты до меня не пришел, а я двери на засов. Гурт «Зефір» у рейтингу 5-й. На недругий хлопець кричать, а у лузі под дубком стоит девка, сказала. Гурт «Ляльки Корпорейшн» 4-й. Под дубком стоит девка с казаком, а у лузі под дубком стоит девка с казаком, казаком. Зиму замыкает тебя снова. 3-е месца Полина и Настя Шкалёны. Славі Боже, всім добрим людям доброго здоров'я. На вулку пошла, похвалялась, а у мене давно Серебро у Лизы Меи. А пошла ж я на все шукаючи, все питаючи. І вось яно, першае месца, заняць найвышэйшую прыступку хіт-парада. Я запрашаю барабаны бой, фанфары. Даная, менавіта яна сёння зяе на нашым музычным алімпе. Віншуем і слухаем з задавальненнем. Ой, не буди весна, пару давнишнюю. Ой, не буди весна, пару давнишнюю. Цвела та ты сама.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце trybelaruсь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» у Контакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. До сустрэчы праз тыдзень!